Arsina, file modeleste. Ay, 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 oh, ay, ay. Filbert. Utaeleza nini tu mabaya unafanyisha kabenzako? Alimonia babu dunia, alima bile uko nafanya. Unazani bile unafanya kabita kwa kana mwisho. Unakosea benzako kila siku na ukwake na zamiri. Utaeleza nini siku Yesu atafikaka? Utaeleza nini siku bitu bitashanjaka? Weye umezoea kuwinda benzako tumukarte. Umejificha vicha mupopilasyo kumbe weye tunjo kabacha. Unajipemulia mimi. Utaeleza nini